paniniwala. Enjoy life, enjoy bright, enjoy life. 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Kaya friends tayo. 91.9 Friends tayo. Bringing you the latest news from the home of Biasa, Magaraka at Maya Passamsionista. This is UA Newsbit. CMO holds a SOLA in campus after 2 years. Stakeholders of the University of the Assumption celebrated the solemnity of the Our Lady of the Assumption last August 15 with the theme, Mary, Model of Gratitude, Faith, and Hope. Eucharistic Mass followed by the community Zumba was held in the morning, which was attended by the different administrators, faculty members, non-teaching staff, and the recognized student organizations. The event was organized by the Campus Ministry Office in collaboration with the Central Student Council. This is UA Newsbeat by Regina, your number one source of freshest information inside the campus, for truth, for integrity, and for a right to exist. Aro, narapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ng taong sinabi, O ika abe, nga mo paya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababye sala, karing kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaran, at kasalpantayanan, daring kayanakan. Nga mo paya. Namupaya, Namupaya. Namupaya. namupaya, pamagaran at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ampong Maya Payabak, kareng biyasa maganaka at Maya pa Assumptionista. Ining programa ng University of the Assumption. Nga mo paya, iti para kareng kaya niya kanya, bang pisabyan mi pakanano nala, lalo na impamagaral dapat in karelang kasalpantayanan. Tara na't makyabe, kingke katamong programa nga mo paya. Ang tabayaran nyo kami kilub ning metong oras bang pisabyan larembage makapatungkol kareng kayanakan. Pag-umpisan tayo po yung kaya katamong programa kareng pa-shoutout. Una ko na po yung mag-birthday ngayon ni Sir Nos na yung kakong kakaluguran ng dati kong maging boss kay kakong previous company, Mr. William Marcanlas. Happy birthday po, sir! Makanyan mo naman po, burita lang ay great, rin kikatamo pong makiramdam, rin administrators na po ng University of the Assumption, rin pong teachers, rin non-teaching personnel po, rin estudyante, rin karelang pengari, ang po rin agagandang makiramdam kikatamo ngayon kaurasan ni Sir Chris, burita yung Great, belated happy birthday. Kikatamong Yan. din ng School of Arts and Sciences, si Dr. Edna Calmac. Pati rin po rin gagandang mag-birthday. At saka Ngayon naman yung month of birthday na ning August. kakatamong university nurse, Miss Abigail. Opo. Happy birthday. Tsaka pala, Sir, kasi isingit ka mo, buri ko lang good luck. Rayang mag-take licensure examination for guidance counselors. Ngayon kung magkamali, nahapon po, ay ngayon yan po, bukas niya yung karelang Ay, good luck po examination. kay So, kayo. good luck po kayo. Lalo na po karang alumni na po ng University of the Assumption. Data pong bisa pang pa-shoutout, mag-post lamang po ng kikatamong official Facebook page. Nga mo pa yung official Facebook page at king Facebook page na po ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At para po karing bisang makyabe king kay katamong pisasabyan nga ning abak malyariyo pong ipayabot karing kay katamong text line numbers. Para po king Globe Sir 915-954-1303. Para po king San Sir 942-357-4268. Para po king Smart Sir 918-351-8282. At bang pang mas updated kayo pa po king DWBL 91.9 Bright FM, malyari la pong i-following kayong social media accounts, Amaka Flash karing kayong screens. Sir Nos, may kapilan na katamuring episode king UA Files, king kakatamong programa nga mo payo.
Matulat mo dahil pagkatiwalaan na katamo nila katamong letter sender ang po pang mag-share la kasing experience na patakay pisa sa biyantala po kaya nang katamong programa aliwa mo ila siguro ing mididinan advice or insights Sir Chris pati ding aliwang makiramdam niya na atinding sigurong kalupang situation. So agkatantala po niya Sir Chris at katamo pang letter sender na tuloy-tuloy lamo pong magpadala ang pong mag-share experiences daki katamo. Anya naman po karing makiramdam ng burila pong mabasa din kay kayong kwento, malyari la pong isend king kay kaming official Gmail account. Send yun lamo po rin kay kayong kwento kay ua.ngamupaya@gmail.com. Kayo po migagana ka, uling ela po mabanggit din kay kayong identity, patse babasan mining kay kayong kwento. Ulitin kayo mo po Sir Nos ne, malyari de pong isending karelang kwento king ua.ngamupaya@gmail.com. Sir Nos, ining patikim na ning kay katamong letter sender nga na. Pero inimuy nga sabi ko mga sir, kupagsisyan na pekiramdaman ko la, realize ko ngan kung bakit kailangan kong danasan ito. Na ano kaya ang buri ng sabihan ng kikatamong letter sender na alayang pagsisyan karatang bagay na giumanan na siguro at sinabi da kay ring aliwan taon so ini pong bagay nga inipis sabihan tayo basa na pong Sir Chris kikatamong sulat na po ng kikatamong letter sender kaya kakabalik na po ng kikatamong programa at kaya rida po ring mapila na patalastas. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community. Content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, Maya! Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Ngamupaya, nagkukumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Ngamupaya, pamag-aral at kasalpantayanan parang Miyerkules alas 9 ng abak. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik ya po yung kikatamong programa nga mo paya. Sabi na po ning kay katamong letter sender Sir Nos ne, kupagsisyan na pekiramdaman ko la. Realize ko ngan kung bakit kailangan kong danasan ito. Pag-umpisan ko na pong basa ning kay katamong letter, menibat kang Rex. Yes, gusto ko kang Rex. Maya payabak po Sir Chris and Sir Nolly. At karen pong makiramdam ngeni king nga mo paya. Hello po kay kayungan. Atin ko pong ikwento kay kayungan at sana atin kayong abalo at apulot ka na kung andyang makanano. Ako po'y Rex at inipuin ka na akong entry king UA files. Magsimulangan po yung kwento kang tatang ko. Metong ko pong athlete at mamiyalong ko pong miyayaliwang sports. Pero yung peka focus ko po talaga in track and field or athletics.
ulinapin pong supportive yay tatang ko. Pepa-train na ako ketang kakilala ng coach. O ita po, akilala kitang coach at may kumpisa kaming mag-training. Masaya po yung training at ikit ko po talaga yung maging improvement ka na ako, lalo na king mismong performance bilang atleta. Pero meto nga beses, may bigla ako niyang minta ko king training at na kami pepag warm up or stretching ning coach me. At kabira mga sir, pepaglinisan na kaming banyo. Ketang lugar na pipag-training me, atin pong banyo ka rin at aliwang sports-related na gamit, field, at syempre, miyayaliwang court. Megtaka kami talaga at papaglinisan na kami. At dahil lupay ang bad mood kanita yung coach me, kaya meminto na kami mo. Tsaka realize ko din po po to, pack 1, pack all, uling atin egi namit masaleseng banyo. Bala ko last na yung pamaglinis ming banyo na ito, pero miulit pa yung pamaglinis ming banyo. Alwa mo po ito, denasan mi rin yung pingmamalis, maglinis court, at mamutot dikot, king field. At bala mo po, meging katulong kami bigla. Nyang ko na happy ba to, talagang may reklamo ko. At kinwestiyon ko na yung coach me, kung bakit na papagawa ito. Kasi bala mo, manyayang kami mong oras at pagal, kesa king mag-training kami. Mi pate kami kanita talaga Sir Chris at Sir Nolly. Kaya naman niyang milyari ta, sabi ko kayong sarili ko, baling ala nang mag-train ka na ako, kung nasana danasan ulit ito. Kinwento ko kan tatang ko, ing milyari at kung makanano kami mi pate ning coach ko. At niyang sinabi ko ito, minimuaya naman ka na ako, ing tatang ko. Makabigla na minimuaya, bala ko antin dyan ako. Sinabi na pa na ako kanita na, kung kabisang sunod king coach mo, pwes ka na ako sunod ka at gawan mo nanong pagawa okay ka. May nasakit ko ka rin kasi isip ko po, balo na mayap itang pepagwada kay kami. Sinabi na ring tatang ko kana ako kanita na kung alike pakiramdaman, tuknangan ko na yung pagiging atleta ko. Labag man para kana ko ito pero mas kaluguran ko yung pamag-atleta ko. Uling yapin ining mag-inspire talaga ka na ako. At ko nag yung lakwan pa ini. Kaya naman po, gawa ko mo po. Nung nanong sinabi ng tatang ko at coach ko, may nyawad ko rin pong pasensya ka rin sabi ko, Karela, andyang pa talaga sincere kanita. Pero inimove, sabi ko mga sir, ko pagsis siya na pekiramdaman ko la. Realize ko nga kung bakit kailangan kong danasan ito. Kareng pekyabayan kong kompetisyon ala kong sambot ni Metong. Mag-place ko nga either first, second, or third. Nakarakal din siya sabi ka na ako na aliwa ka no ing pamagbayo na milyari ka na ako. King pamamyalong at lalo kong may galing. All this time, bala ko pa sakitan da kami mo talaga at pikasaman da kami. Pero ing pala talagang buridang malyaris, balo mi kung makanano ka-importante bilang atleta, ing commitment, king gagawan mo, at pagiging responsabli. Andyang makanano ka pakagaling, nung ka man responsabli, at ka biyasang mag-commit, ala ka ring asahan king sarili mo. Itang pamaglinis ming banyo, pamamalis at pamagputput-dikot, at turwanan da kami pong maging mapagkumbaba. Adyang makanano, kami pa karakal, apapanyambot na piyalong, alang daragol buntok, o maging mayabang. Ita mo rin po yung may kasawap ka na ako para affix king masaleseng mindset ko. Kaya naman po kareng makiramdam o malbe, ala naman pong mali natin tamang bagay na kukwestiyonan. Kung bakit tayo kailangan gawan ni. Pero ako na pong sasabi, iba't king adanasan ko na tamo agad akit kung nanong masanting nagawa na talaga ng bagay ni. Mabiyasa tamong makiramdam at akit tamo rin balangal doing masanting ang resulta na nitang pamakiramdam tamo at pamaminto. Ali mo po bilang atleta ini, andyang bilang anak, estudyante o kaya naman bilang manok nangan ketiking Pilipinas.
Alida naman sabyan at pagawa din kaya katamong pengaryo mestra nung etaya ikakaya piti. Alita mo rin naman mipahamak kung sunod tamo kareng batas. Misan kailangan tamo rin aminan kareng sarili tamo na tangan balo at kailangan tamong makiramdam para tintang guide kareng gagawan tamo. Sana pakaisipan tayo nga nini. Itamupuin ka na kung kwento Sir Chris at Sir Nolly, karen pong makiramdam sana po atin kay po nga balo. Dakala salamat po kay kayuan, ako po Rex, proud athlete at assumptionista. May ngari kang Maria na may kiramdam at sinunod, yang maging dahilan kung bakit ko migtagumpe. Inipuin ka na akong entry king UA files, may payabak pulit kaya kayo. Sir Nols, nga mo paya. Buli tayong pasalamatan i-Rex, ne? Feeling ko, metong iyang elite track and field athlete, yung katamong letter sender. Sabi na nga din, Sir Chris, ne, dakal na pinyambot competition, ne? At alayang sambot, Sir Nols, ne? Pinailalaki tuloy, ne? Tayo, mention nanding umpisa yung katamong sprint queen na may mayapan. The late Lydia De Vega. Lydia De Vega, ne? Yes. Sa makinami tampo ka rin kapamilya na rin katamong sprint queen yung 1980s and 90s. So balikan tayo po yung kwento na ng kakatamong letter sender. Pagka minsan Sir Chris kasi mangot ang tam kaya sarili tamo at kailangan talang palaging i-consider or tukyan. Halimbawa, sasabihin na rin Tengari, ikatamong teachers, pagka minsan tintamong instruction din karang kakatamong estudyante ating mangutang kung bakit kailangan niyang gawan, makanano yung gawan. Tapos explain tayo karela. Minsan mag-question tamo siguro yung meto nga kakit tamo kanina atin ma-pride tamo itang ego tamo tatamaan niya minsan na naman related yung papagawada ka na at kailangan kong gawan. So makanya niya naman siguro yung situation ng Rex na yung muna kasi expect ng Rex itang in training na talagang Training mo. related akit na related ya ketang pang athlete na. Pero yung pagawa na ng coach na aliwaya Pero paglinisan o banyo, mamputputan ng dikot. Feeling na dapat gawan ito. Wawa. Dapat ining bagay ang gagawa nito ang expect ng malyarin. Pero kimbadan tao, limi ka realization yan. Naretang pagawa na kaya na anyang mo muna na-intindihan kung bakit maragul lang sahop kung bakit maging yang magaling may biyasa yang maging responsible potang kahit ng commitment na Yes, kanyang sinabi gagawan nitang mas commitment. mitas kaya naman ing bunga pinitan medalya para kaya. So makantaya yung situation ng Rex. Yung mangot nang bala mo bisayang mag-share kahit ang mismong experience. Tapos relate na pa itang metong kareng attributes na ng assumptionista na itang obedience to God like Mary. Natatandaan na pa siguro ng kakatamong letter sender kasi metong yung karen di-discuss probably na karen theology subjects. Maka-inspire din Sir Nosing kayang sulat uling as early as now na kayang edad. Balo na yung ibig sabihin na ng commitment, ampong responsibility bilang atleta. At din kasing kaya na for example, keng pesamban, nakabudla lulog, for example, mag-nights la, mag-lecom la, makalungkot mang isipan ng galakeng ka rin, ang galaketang makyabela, pero itang kalalaman na nitang pa mag-nights da, pa mag-lecom da, eda na papansin na, eda pala agagampanan in karelang responsibility na makanta dapat talaga ingagawan da. Pero believe ko kaya katamang letter sender ni hanggang anak ya pa at athlete ya, itang responsibility and commitment na level na medyo matas na talaga. Saka itang kalaban din siguro Sir Chris yan itang potang kahit ang pagiging humble na ning metong tao na sabi ng letter sender tam kailangan mabiyasa kang maging humble itang humility palaging atsuken kasi minsan pagbalo mong biyasa ka magaling ka dakal ka balong gawan nakabisa pang madidiktahan karang aliwan tao ating buri mong gawan ing bagay-bagay katang paralan abalo pero syempre rin tao makapaligid kay katamo retang magmalasakit kailangan talar i-consider din kasi retang sasabihan da posibleng makasawap laki katamo kay umpisa baka itamo pa aintindihan pero potang kumbaga mag-harvest na karetang bagay kumbaga babalik na itang masanting amalyari kay katamo dahil karetang gawa tamo dati na-realize tamo na istula pala ubuti na mo sabi ng letter sender tamo making obedient ko
keng coach na, keng father na, yung father na ay consentirol na. Oh, Sinabi na gawan mo yan. Kung ayaw mo rin gawan, talikuran mo na yung Mag-atleta pang-atleta mo. mo. Balo na rin siguro ng tatang na atin niyang dahilan in coach. Ne? Yes. Kung bakit pepagawa na itaking anak na, kasi baka isipan na nitang anak, ay kampiyan na akong tatang ko kasi na ipapagawa na ng coach. Kung bala paparusan na kami, na related kay dapat kong gawan bilang atleta. Pero aluwaya lawe din yung tatang na may kasawap din kayong anak na. Ne? Yes, sir. Burikya mo pong i-share itang kwento na pag-share na nitang kakong estudyante king communication theory, sir. Ating kami kasing communication theory ay pag-aralan na po, that is symbolic interactionism. Ne? Ating kaming, keng psych kasi, ating, di ba, id, ego, super ego. Kaya namang communication theory, ating kaming I self, ang pong me self. Itang I self na na dati sir, pag ating magkamali, lalo na kay social media, lalo na kasi journalism student, journalism student, tang gawaya kanot gawang paralan, ba niya mong akorek ing taong may kapag-commit mali. Makantaya ka ing I self na. Pero later on, I realized na itang me self na pala dapat gusto ating smartest and nicest way on how are you going to correct someone, specifically sabi na keng grammar, kareng sentence construction, kasi journalism student and kaya ing anak talagang maniya, ne. Tapos I realized na rin na ako naman balo, I'm still young, sabi na, sir. Very humble yung anak, sabi na, iniintindi ko na lang po bakit sila nagkakaroon ng flaws, sabi niya. So probably they may not be able to expose themselves with different words or vocabulary words nga na, correct mindset yan, no? As early as now, you may be able to correct your I self, sabi ko. Always use your me self, sabi ko. Lalo na, you're still young, baka ma-misinterpret ka, lalo na yung mga matatandang correct mo, sabi ko kayo. Makantaya naman yung kaya katamong letter sender, ne, as early as now, kayang edad, balo na nung nanong pagkakamali at amin na nung nanong pagkakamaling gewa na at least austo na at the end of the day. Pero aisip po rin, sir, kasi yung tao, batin yung natural tendency na mag-resist, ne? Potang naintindihan kung nanuman ing luluban na nasasabihan da rin aliwan tao, ne? Baka atinding makantang anggulo, ne? Tapos kabalik tamo siguro, Sir Chris, kutang tamo kin letter sender, tamo itang nababanggit tamo ng ting attribute, ne? One of the attributes na ning assumption is itang obedience to God like Mary. Makano tayo kayang i-relate ita kaya kikatamong biye, ne? Lalo na kayang sigurong situation na kikatamong letter sender. Bakit kailangan, datang questions, bakit kailangan tamong gawan? Kapilan tamo dapat gawan? Ang pang makanahan o tamong sunod or gawan, natang bagay sa sabihan da kikatam, lalo natang magmalasakit kaya katam. Paliwa mo siguro itang relationship tamo kayong apong Ginoo. Yes. I-marry kasi itang relationship na kayong apong Ginoo talagang itang faith na masyado yung malakas, ne? Pero karang aliwa pang bagay na aral na sa tamo kayong bien, So pisabihan tala po rin, kabalik na po ng kikatamong programa at kaya rin na po rin mapila na patalastas. The COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga,
DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na laramang tatanggapan rin kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871. Ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 0062-9801-7632. Ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at inginu. Ablasana kayo sana, ingke kayong ganaka. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik na po yung kaya katamong programa nga mo paya. At welcome tayo na Sir Chris na kay katamong programa ing kay katamong resource person po ngayon nga ba. Metong po ka rin faculty members na po ng Institute of Theology and Religious Studies po na ng University of the Assumption. Welcome po kayong program, Mr. Christopher John Lopez. Ayan. Hello Katokaya, good morning. Good morning po. Kaya kayo nga Sir Chris and Sir Nolly. Salamat po kayong pamanimbita. So paano katamong Sir Chris dahil yako aminaw ko di takmon kebal mo ko pangaras keng usapin na pasam kang Mama Mary, although burita i-relate ining o i-relate ining kwento na ni katamong letter sender Sir Chris kasi kaka-celebrate tamo pa nitang solemnity of our Lady of the Assumption. So kot nang tayo ang kikatamong resource person siguro Sir ing buriming munang ikutang bakang tabasa din dyan mi ang popasura yung kikatamong listeners na itang metong kareng attributes na kasi ning assumption is itang obedience to God like Mary na makanantaya po kayang intindihan ita keng konteksto na po ning kikatamong Aldo Abie dahil na rin kikatamong estudyante. Ini pong kay mas nantingya po na tabang makiramdam ko din yung kikatamong letter sender. Ano pong kasatingin kwento na bala mo pwede tayong ihalin tulad king kang Maria. Po. Nung akit tayo po yung biya ng Mama Mary, akit tamo yung kapamintuan king biya malino ya pong malino ito king biya yung kapamintuan king apong Gino. Nung akit tayo po kayong pong biya ng Birhen Maria, ikit tayong mapaminto. Po, metong attribute, sabi natin pong Sir Nolly bilang assumptionista, the attribute of Mary being obedient to the Lord. Po. Akit tayo po ito kaya tigata pong kay nung lawen tayo po yung Biblia kaya pong Ebanghelyo ng San Lucas chapter 1 verse 38 makalagay po ka rin po nga ng Maria talasuyo na ako ning Ginoo marapat sana ka na ako ang tiing sinabi mo. Po ano pong kasanting ito kasi kaya pong buong biya ng Maria impong kumbaga ita pong kayang identity. Ito pong identity na ng Birhen, magumpisaya po king kapamintuan. Po, kalupa na po nitang nandin, ito pong letter sender i-Rex. Po, ikitaya po na there is a doubt in obeying. Ito pong kayang trainer. Po, minsan, kaya pong biyata mo, ito pong atin nila pong awsa na partial obedience. Po, partial obedience na minsan we doubt to obey our superiors po halimbawa. Pero ini pong kikatamong modelo yung Birhen Maria pepalto na po kikatamo how to obey kita pong biya ng Mama Mary yung kayang superior of course our master our Lord po ipepalto na po ita pong kapamintuan king kayang biye. Kumbaga alang question sir talagang kung naano itang aisip na naburi ng malyari kaya ning kayang creator iyang tikyana pero
ikatamo for example ating time na talagang ating tamong kutang ne halimbawa po ang tilambo ng paggawa kikatamong parents ne ren kikatamong teachers at saka liwa pang tao ken paligid minsan mumunay tang kutangin ne bakit kailangan kong gawan at Man kutang sir no, say complain. oo ne balang itang magreklamo ka na ako dapat gawan ini so makanalo tayo po kaya nga lawen itong mga tang bagay. Tutupoy ta ne po ne ita pong kempong kapamintuan minsan magalinlangan tamo kasi para po kang para po kaya katamo minsan nano obat kaya kailangan ko pang maminto nano kayang akwa ko kening pamaminto ko ngayon dapat po malino ya po kaya katamo ita pong pamaminto na po tamaminto tamo at yung tamong akwang reward ne po nano kayang akwa kong reward po tamaminto ko. Kalumpan po, ikatamo pong anak, kanya pong ikatamo po, mga latita pa mo pong anak. Potang may minto ko na ano kayang ibiyan na ka akong ima ko. Halimbawa, pasalwa na kang toyo, king kanto. O, sali ka pang toyo. O ako na resukli. Kaya po, ita pong atin tamo po nga kakakuha. Ita pong, kumbaga, assurance. There is an assurance in obeying. Kaya ka ita pong kimbiyan ng birhen, there is an assurance. Nebo, kalupa na po nitang kang Rex, na kapag meminto ko, he realized na kapag, meminto ko Kenny, niya pala meminto ko, there is a reward after my obedience. Nebo, idapin po retang medal. Nebo, masanting pong pakiramdamanan din kasi, laya pong sambot, galing na po, Nebo, kabilis na po atang mamulay Pero na kasi kagad ikit tita sir itang reward data niyang pepagminisan deng banyo, pemotputan deng diko, tampang pepagpalisan deng court. Magreklamo na kagad ikit itang reward or benefits na akwana nung gawa nita. Sabi mo pinandi po na atin yung partial nanita sir? Partial obedience, sir. Opo. Nano kaya ang dahilan sir kung bakit minsan tayo abibiyang buo itang kikatamong pagtugon karatang makantang bagay itang sasabihan mo nga na sometimes partial mo itang gagawan tamong pagsunod ang po pangaliwa-liwa pa. Siguro sir po itapin po there is an assurance in obeying. Na minsan we don't understand na bakit kaya kailangan ko maminto. Nano kayang akwa ko king pamaminto ko. Pero there is an assurance of obeying. Kaya po, kung masanting ya po ita talagang pamintuan mo nung mayap ya po dapat yung gagawan nyo, there is an assurance of good reward. Kaya po, kalupa na po ikatamo, sabi ko rin po, kung ikatamo mga latitang anak, kapag magkaita mo, kapag utusan na katamo ng pengarita mo, we need to obey. Because there is something na akwa tamo kitang obedience sa ito. Na akwa tang dagol when we become adults. Conditioning na sir. Conditioning. Balang po makanta conditioning. Baka baka ating takot din kasi ating fear. Sometimes tang ego rin tang pride na ning meto nga tao na makasagabal siguro. Hanggang Bisaya minsan sunod. Pero itang ating takot kaya nagagawan pa ating ang doubt tapos itang ego na rin itang pride na at kailangan kentukyan ating ko sarili kong pag-iisip ang kanita pong bagay. Opo, nung karang pong makiramdam dati ko at saka kaya kayo sir dati ko pong seminarista. Po, ita po ali po kening Mother of Good Counsel. Metong pong malating kongregasyon na makabase siya po king Italy nung balo ya po Sumascan Fathers. Rin pong religious kasi unlike diocesan atin la pong ausa na 3 evangelical vows. Po, ita pong poverty, chastity, tsaka obedience. So, ako po may kay ko pumakanta po ipinraktis mila po reta poverty, chastity, and obedience. Impong kana akong realization. Pero masakit siya puntok yan itang obedience. Po, masakit siya puntok yan. At saka dakal po sasabi diyan put na nyo po ring si sister, din pong madre, ding pari. Masakit siya puntok yan talaga yung obedience. In poverty, sagliya mo po ite. Po, impong kay in chastity.
sagli ang punto ko yan. Pero yung obedience is a very difficult thing to do. Ita pong pamanuki. Kalupa na pong sinabi ng Sir Noli, po ita pong kayabe po yung ego. Halimbawa po karing misyonaryo. Po karing madre, karing pari. O sabi na po ng superior, idalada ka kini. Idalada ka kini ng malating village. Nung nukaran alang danum, alang pamangan. O, siyempre, kayo po, keng ego yu. Keng ego tamo, masakit, hindi. Naturally, katamo pong tao, burita mo, masanting gabi itang relax tamo Pero sasabihan na ng ego tamo, na ali, masanting itang komportabling di. Pero sabihan na ng obedience, na kailangan tukyan ining utos ke ko. Niya po, ita pong makanta, niya po, very difficult to obey, sabi da puring nga liwang kay. So, It's at very yung difficult point is our Sage, ne? Kapag ing pupuntalan mo to obey is discomfort, mag-alinlangan kang sunod at mag-obey. Sto ko, Sir CJ? Opo. Itang lumwal ka kayong comfort zone mo. Wow, Ano pa yes. nang katamo nga letter sender, itang na naman dating gagawa nitan mag-train niya, mag-aral niya, tapos bigla yung gawang aliwang bagay na feeling na, naku, naman related din Wow. naman makasawap ka na ako. So, anyang mo muna talaga mag-resist niya. Pero yung kasantingan na talagang ang gampang, anyang mo muna siguro, yung milyar kay katamong letter sender, may pilitan niya mo naman talaga buringgawan may takutan niya kang father na po kayong coach na gawa na, but later on masanting naman yung meging buungan So, sinabi na katamong resource person, pinakamasakit niya kano circle itang obedience. Siguro, hanggang niya, pati kung dakal ko ay si pamilyar, kaya biya ko na, dakal ko naman na bagi akin Wesson, makanta na gawa. But later on, nating dita ka regrets na bakit sana gawa mo, then bagi nga rin, may kasawat naman talaga sana kaya nga, piyata mo na. At saka, Sir Nos, kapag obedience na yung pisasabihan, kapag talaga ka maging komportable kayong kapupuntalan mo, talagang the resistance is there. Talagang mga paisip ka, sunod ko, bakit? Ika nyaman ko na beke ni tama kanta, ot munta ko pakitang pakantang bagay, tama kanta. Minsan, totoo itang sabihanan ng kaya katamong letter sender na naman anggat burita mo masusunod I mean, there is a reason why everything is happening everything happens for a reason nga dapen nyapin sabihan na ng kakatamong letter sender kapag sinunod ka hanggang balo ing kapupuntalan at the end of the day you will understand realize mo na may ka-commitment ka, maging responsable ka, na Sir Nols. Kabalik tamo siguro, sir, kasi na natang questions. Kanino ta dapat sumunod? Bakit? At kapilan at makanano tamong gawar atang bagay na sasabihan ng gawan tamo na medyo eta naman mag-alinlangan o ating takot or isuko tayong kikatamong pride or yung kikatamong ego pagka minsan. So, sabihan tala po rin, ikabalik na po ng kikatamang programa at kaya rin na po rin mapila na patalastas. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UA-SHS SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist.
Banwa-banwa ing August 21, yengaldo pamigaganaka king pangayango na bening dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kikilalanan tayo ang timong metong karing bayani ning demokrasyo. Malugod tayo namang babalikan ring kilalang amano ng Ninoy Aquino. The Filipino is worth dying for. Kayantabe yung manyagiwa king biyen ng Ninoy Aquino ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik ya po yung kakatamang programa Namupaya. Atin tamo pong talo po na nakakatamang pakiramdam, Sir Chris, na ngayon yung kaurasan po ngayon. Siguro po, dikwan tamo pong kutang nandin, maliban po kitang relationship tamo kaya nga pong gano'n, karang tao po kayong paligid tamo, kanino tamo po dapat maminto, bakit? At ang questions po makanta, kanino, bakit, kapilan at makanano tamo pong maminto, karening tao na feeling tamo talaga magmalasakit kaya tamo kayong paligid tamo. Kalupa na po ng kikatamong letter sender, Kaya po, para po kako, po, kung kanino tamo po makiramdam, nung kapilan, nung nanong sitwasyon. So, para po ako, nung nino po itang pagkatiwalan tamo Kaya be na po nita, ing pamaminto, kaya be na po nintiwala. Po, etang po maminto, nung etang magtiwala kining tao ngayon At yung tamo pong kaya, po, balo tala po rin, kakalat ngayon budol-budol, po, etang naman po siguro pa budol. Kumbaga, etamo maminto, karing etamo karetang tao nga litang pagkatiwalan. Po, buri ko pong ikaita, i-connect po ita king pong biye na po ning kakatamong birhen. Nung balo tamo po, nya pong bayo po ipanganak, Jesus. Anya pong minsan king biyeda, na Maria ang po Jose. Anya pong memeya pong nangaos memeya pong balamo memo ining Augustus po Cesar Augustus namuntala po deni pong Israelita kareng-karela pong balen pipumpunan nung norla pumibait ngani po ini pong Maria yung pamilya na pong Maria ang po Jose dahil po Jose ibatya po king Bethlehem king balena ning Bethlehem. So, akit tayo po ka rin, Maria, metong yung halimbawa or modelo ning pamaminto, king batas, sibil, po, king civil law, na mementuya po, king direktiba ng Cesar Augustus, at miglak beya po, kaya be ng Jose, karin king Bethlehem, para king census, po, ita pong ausandang census, agyang balo na po, daralane, ing tagapagligtas, king kayang sepupunan. Po, akit tayo po ka rin, itang ing model of obedience, is truly, Mary. Mo pumaminto king batas na ning karelang relihiyon king kakatamong Ginoo nung ali mapaminto yarin karing batas na ning kakatamong balen. Po sabi ko rin po nung kanino tamo maniwala ita pong taong pagkatiwalaan talaga. Alwa po itang kumbaga etaya po pagkatiwala ng tao ngayon tama minto. Po. As long as buri kay mong i-emphasize itang buri ng point Sir CJ, na maminto ka as long as alakang alalabag batas, alakang alalabag batas above God commandments or even the civil law na meron tayo dito sa Pilipinas. Tsaka siguro kay umpisa maminto ka dahil respetuan mo itang tao, medyo tingkang takot kaya itang tao, pero eventually sir pantunan miyari nitang reason kung bakit kailangan kang sumunod baka nito mas malino kaya at saka mas bika direksyon niya itang bagay agagawan mo. Bala mo makataya ba? Itustuko po kitang punto nga ita. Opo sir. So ita po makatambagi niya po itang kailangan maging reliable ya po ining kaya kayong tutukyan, pamintuan. Bang kanito maging mayap ya po ing kakalabasan na po ning kaya kayong pamaminto. Baka sir ding makredam kikatam sabihin nakasakit na yata itang gawa ng Mama Mary na memintuyan na alang question buong buo
na kung isipan tayo kang Aldo do tamong bebala mo ing lawe darang haliwa kasakit ng kasakit ne. Kasi nga dakala factors ko consider dakala bagay dadanasan tamo na maging hindrance ne baka nita buong buo tayong ibit ang kikatamong commitment, buong buo tayong ibig ang kikatamong sarili ne na etamo kailangang mangutang dahil buong buo yaran ng tiwala na ibibiyata mo. Aliwa mo keng apong Ginoo pero kareng tao din keng paligid tamo na dating sasabihan kay katamo. Baka nanuya pong lawen ita na siguro alam mo dito pero dakala tao na ing lawed masakit at yung tamang role model pero makanta baka saguli na maminto ka without questions makanita. Yung totoo po niyan, masakit. Masakit po maminto without questions. And even, Mama Mary po, anya pong annunciation, anya pong dinatang niya po kayo, itang anghel, yung Angel Gabriel kayo, po, out of nowhere. At siya po kimbali, yung Mama Mary, at iya po siguro probably, mano siyang pinggan, at mabilinis siyang bali. So, out of nowhere, dinatang niya po kayo yung angel. Ngayon po sabi na ng angel, na itapin po na itang datang niya kaya ko, milamnan ko, kapamilatanan ng banal na espiritu. Ikit tayo po ka rin, nagit tayo ka rin, nung mapamasa tamo pong Bible, may ngutang niya po, Mama Mary. Di ba? Sabi na po, makananong malyari yan. Makananong malyari yan ala ko man asawa. Wow, tatoy ta. Birhen ko, anak ko pa mo, ayam tuyang. Pero, may kaya po magrelaya po kitang trust and faith na po itapong tiwala ang po yung kasalpantayanan naging apong Ginoo na malyari ka ako, sige, malyari ka ako, antimong sinabi mo. Nebo. Baka kikatamo resource person natin yung personal experience Sir Chris de kaya ning makanining ba atin kayo po bang aranasan na kalupa na po ng kikatamong letter sender or aliwa pang bagay kembiyo na medyo maging challenge po kayo ne but later on realize yun na rening bagay agewa ko ne may kasap po kayong maragol ne ngayon kaya kayong situation. Opo, nung magkwento ko po, na pabrenyo ko po magkwento, kaya pong biya ko, dakal po kapamintuan na nagpagdalanan ko. Kalupa na po nito, niya pong niya ko, linob kong seminaryo, po para ka ako, ita po yung peka kaing pamaminto para ka na ako. Anya po linob kong seminaryo, mag-doubt ko po I doubted na baka aliko deserve maging lungob kayong seminaryo kasi knowing myself po anya pong high school ko bulakbol ko po kanito po anya pong lungob ko seminaryo I decided to enter the seminary syempre lakwan mo lang pamilya mo you will live alone independent po lakwan mo lang kaluguran mo itang dati mong gagawan kelwale mo agawa po. So para ako may itong po ito bilang obedience kahit kaya po ito as an obedience to God. Po. Kasi niya pong kakagraduate kong high school ako po balo nung nanong konang kong course Kasi ako man po biyasang mag-drawing, ako po pwedeng mag-engineering or architecture. Ako po biyasang magsalita karang harapan daring tao. Mag-nervous ko po botang sana ako ng teacher, ng recitation, ako po pwedeng maging teacher. Ako rin po pwedeng maging accountant, may na ako po king math. Yan pong kalabang ko ito. So isip ko po rin po kasi mag-serve ko po kayong pisamban, na niya pong anak ko, talagang magtaka ako, ba't makanila susulod ding pari, kasating da susulod ding pari, ano kaya yung kakayanda. So linob ko yung isip ko, talin na ako mulong kaya seminaryo. And then I prayed every day. Sabi ko, Lord, nano kayang what's your will? Nano kayang kaburian mo para ka na ako? So, bigla po ito, linob yung isip ko na why not enter the seminary? Pero there is a doubt. Itang doubt talaga na nano kayang malyari ka na ako? Ako baka pagkasawa. Medyo atintarin pong itsura Okay. Ano pong kasakit, ita pong desisyon na ito, kimbiya ko. Ngayon po, kalupa na po nita, ita pong pamaglob ko kayong seminaryo, makanta mo rin po, ita pamagluwal ko kayong seminaryo. Yung linob ka, you obeyed God, and then, anya po linwal ko, actually po, anyan dati po, although, bala mo po, ako nakakit yung sarili ko,
Ako nakakagit sa sarili ko na masaya ako king gagawan ko, na bisa ko ba talaga magpari. So, kalupa na po nito, mga di, maragulya pong bagay yung pangadi talaga. I pray every day, Lord, nano kaya buri mo ka na ako? You want me to be a priest or nano man yung buri mo? And then, may gay ko po ang desisyon na ito na better to leave the seminary para maging maya pa tao siguro, para maging tsukurin po kini, tuturo ko ka rin, yan naman po balang kapari ka naman, tuturo ka theology, ako po kay sarili ko, tuturo ka rin kayanakan. Pero sir, ketang pamag-resist mo nga, ay alang meging sinaup ka para mag-decide into something, alang meging ma-influensya ka para mag-decide ka, ketang makanta nga bagay? Anya pong linog ko seminaryo, dakal po taong maging courage talaga. Marakal pong taong maging courage na lungob kang magpari ka kasi kay lugal tamo laman pari. Ana po makanyan. So there is an encouragement, motivation. At makanta rin po niya po linuwal ko seminaryo, there's atin mo rin pong kaya kasi pota pong king seminaryo atin pong spiritual director. Maragulya pong bagay ito itang mag-guide kaya ko nung nano i-guide na ka nung nano yung kaburyana ni nga pong Ginoo, nung nanong pamintuan mo. So maragulya po sa ito nung atin pong taong mag-impluwensya kaya ko or someone who will guide you in your decisions or in your obedience. Katamo circles na inglawe, tamo rin kang teaching profession, mission. Yes. So balang inaus na katamo mo rin para hanggang makanan makasap tamo ka rin katamo kaya nakan. Pero pagka minsan lulub din katamo itang mag-question tano gagawin ko yung bagay ngayon medyo magkasakit tamo. It's beyond your responsibility and duties ka rin nakamag-doubt. Oning itapen po, tang mag-resist ka, better to consult someone na mas makaintindi kang situation mo na pwede pang sumanting yung situation mo at the end of the day. Tama. Kasi po kayo sobra tamong pagal makanyan. Nakbisa. Tang manit ay bisa. Pero po tang akakita mo naman nitang balamong agagawa tamo na or ako contribute tamo lalo na karing kikatamong estudyante. Ito yung pinaka-reward din. Kaya ding aluwa palagi nang sasabihan, last year ko na, hindi ang gana ako. Okay, pero minabot lang 30 years, 40 years, hanggang mag-retire na lang yung teaching profession. So, makanta mo rin siguro na itang talagang mo basta obra niya, pero bala mo inawas na katamo mo rin ng apong ginuba, kanita aso pantala rin kayanakan, na maging mabuting tao, na maging responsible na citizen. So, tintawatang viewers na i-acknowledge tala. Nang kakatamong makiramdam. Ngayon pong kaorasan na ini. Nagka kami pong estudyante. Hopefully makiramdam kayo. Yes. Ayan na rin, Sir Chris, viewers. Buri ko lang pong i-greet din kay katamong Facebook viewers sa makatutok ngayon. John Marquez Espino, Allen Tim Campumpue, Moy Lumanog, May Floral Piad, Baby Nalimor, Marvin Ramos, Edna Ocampo, Edna Quinto, Norma Garcia, Santos Luisito, Mary Jane Orine, Marlene Tiamson, Alvina Ramirez, Rowena Magdaong Conda, Ferdinand Bombati, Jeffrey Manansala, Jefferson Abion. At sabi na pong Lee Basilio Gosun, May Payabak po, and Jeffrey Manansala, good morning po, sabi na kikatamo. At then pong kikatamong regular listeners sa makiramdam at makatutok yung kikatamong programa nga mo Paya, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, and DSF Buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilia, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, at Tatang Abel, Imang Prima Kiwa. Bayo tayo kunan na last mention si kikatamong resource person Circus Burikeng pagsabihin ng kikatamong letter sender mo muna Burikeng i-congratulate dahil masanting niya performance kaya kayang gagawan atleta hopefully Circus sakit tayo na magtuloy-tuloy mo at mirasya keng Olympics na mali mo yaing mamiya kikatamong another medal para kang Pilipinas na kung sakasakali talaga ituloy-tuloy na yung kayang gagawan at commendable din itang kayang pagiging humble na
siyempre kitang mumuna siguro dakalyarin doubt, sampo pang takot, ang po pang aliwalibang bagay. Pero bandang tauli, tinago niya karetang bagay sa sabihan da kaya at masanting naman yung maging bunga dahil maging successful ya bilang individual, bilang atleta, bilang anak ni ang po pang aliwaliba pang role agagang panana kay katamong community ne. So congratulations kaya ka and hopefully ne at talagang magtuloy-tuloy kung nano man ing bagay agagawan mo. Yes. Kunan tayo na siguro last message yung kay katamong resource person, Sir Siege. Mumuna po dakala salamat kay pamanin bitayo na sana ating ko pong abalo po kaya pong kahit tangin ni. So ditak mo pong kay reminder ne po para po kay katamong kapamintuan. So impong kaya katamong Birhen Maria tuturo na katamo po no makanano maminto. Ya po. Akit taya po ito kay kita pong wedding feast at kina. Ya po. Anya pong mawawalan la pong kay alak deni pong kakasal. Ano pong kasating ita sinabi ng Mama Mary ka rin na do whatever he tells you. Imama impong kakatamong Birhen Maria aliya mo pong modelo ning pamaminto. Nung ali tuturo na katamo rin pong maminto. Ya po. Tuturo na katamo maminto king metong reliable, trustworthy at metong balo tamo ne po ning kakatamong importanteng tao kay kakatamong bi nung aliwa Jesus ne po. So makanita po dakala salamat po kaya kayo, sana po mapaminto tamo ne po. Thank you po. Thank you po, Sir CJ. Sir, baka... Dakal po salamat, Sir Christopher, kay kayo pong mag-accept kaya kaming invitation. Karan pong tutukoy pang episode, baka atin pong time na ma-invite kayo po ulit, baka tayo abayan nyo kaya kaming programa. Dakal pong salamat. Yes, manano na sanang kalupa ng Maria, nano mang estado at aratang taking biyema na natili ta sanang mapaminto at mitmong kapakumbaban-ban kanita, kalupa na namang Maria, itas nakatamo naman ng Diyos, hingkayang kayarian. Dakal pong salamat, hingkay kayong pamanantabe, kilub ng metong oras, ako po Sir Chris. Ay, Sir Chris, mapaminto ko kaya yung sinabi ng kailangan kong makiabe kayo ng programa ngayon, hindi kiabe. Naman! Ako naman po Sir Dolly, yung programa para kami kayanakan, bang pisabyan ng karelang pamag-aral at kasalpantayanan. Nga mo paya. Kayanakan na nanong kapakini magkiramdam na ka pisabyan taya inya tumipa ka nanuya kabang magkape abi ko yampoy atche lukluk ka kimpa pagsilong naning kekang bale etamo balu dalaning abak kekatamu eka susuko king pangarap mo at